enjere gwirizo barianyumwa bazio omurembo Mbarara etwiri shomero amadukana n'amaju g'abantu omuri Kakyeka na Rwebikona yasaga batura batinirira amagara gabo abayombekero mu migera yitu abakwire bishara hata mizi cyo gatsurumbiro mu nzu itwe ng'abavuge ba boda boda abashubuzi tubona ba customer abantu bana bazomadu ibina yo gukora somboye nito tushomangiriwe sabangu bageze batiyambe cyashitari echo ibintu byashoba abantu bizire baremaha n'inyanja ya mizi bwana ukora aho tofa bakora hizo barumwe bamara amazo bashatu batakozere Echi chiretira Abeebembezi bazahabuzora misho kandi kwetorore tauni ya Mbarara omyanya nka Biafra Rowaseru Kakyeka Rwebikona Makenke Baharwe na Katete okwenjira kweru kugwa eraza abantu bashitami waza fikakora noria ona ahoyone kabebe nyanza ona bashikire hitaka maramu ebisharara byona babishikire hitaka waza kakuboko hanse bakweta mu kikwizo enzura koragwe amazo gona nigatekwa kwizura ki amizi. We are also looking at tutegerize nkubona kakasente tukareba ko twakubasa kombe kadoze malaria channels kugira ngo twa preventing amezi za kutahirira abantu na hatu waza ko research no shanga ba blocking emiza n'amahoteli kama kari omworo takabaza kombe ko mucara takukibasa omworo tarukwinga no mucara takukibasa abagigabo nibagira ngo bagumye bisharira konkamo baruke omworo rukwinga mutekere no mwirukanga drainage systems ngirango nk'Abeebembezi ba Mbarara bino kurebekangu systems zezo batera plan yo kuzombe abo kuba bakikiriza abantu bazombeka mu murwaje bino kuombeka embankment side na side kugira ngo nyensha mizi gagize gataka yongera kutemorensi kola landslides ninga mudslides kabo yombekera amizi beno manyangu mu ibintu bibiri icyo kubanza nubuko ziri inshubi aho ko yombekera ibirigari toine nangwa na plan. There is no one who can give you a plan muri yo nuza kombeka amiza omwaka gw'2018 amizi gakaba gisira umuntu gatwara na pichipichi mukaga omuri Rwebikona aha mwanyo gwa Rwiza Arch aha bwa TV West ndi Elias Rutuguse.